Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdob ying jongpi. Ka Joint Action Committee Against Umngot Project kabakentup yakin nongelam jong kathain riwar jantia lembat kinongelam jong ka seng kinongrep nakathain mauken rew kabahap hapo ka East Khasi Hills District haga khalai tarik upanai naitung arajar arphuwei kila Pynneh Beit ya ka Jingdawa ha ka jingyakendo ya menteri rangba ka jilla u Konrad Kongkel Sangma baka Sorkar jilla ka dei ban Pyndam no Shisendon ya ka jingthmu ban tei ya ka project penmi boarding balatip kum ko Umngot Hydro Electrical Project. Haga jingya keren bat kilat pathai khubor ki nongilam jong ka JEC kilaya tho baga jing persha jong ka Joint Action Committee ya ka Sorkar ban tei ya ka project penmi boarding kalong halor ko nongrim bakan kta ya ka yo ka kot bat ka khi ka kamai jong ki lakngut ki nongrep ki badan ha East Khasi Hills District bat kumju ro ya ki nongsong snong jong ka thain riwar jantia ki baju im kamai jakpo nakawa umngot nakakam jingo kai perthai. Against the Umngot Hydro Electric Project, lawan mikmat banyak dunia yang Chief Minister, dan nakal yang Chief Minister mengajar banyak keren berpersengau ya ka jingga jungi, berarti di distrik kiba nang kalian kamu penrau blok pat nakal yang jungi kiba hub seni showroom jangka amran blok kita juga darang ilka, ila sak tak jur se hadian bala dat dan Jingshna yang projek tenaga liang jong Chief Minister ula ai ini kita ga dipensai ba unsap baik sakmi bahaya ka projek bat ni demand baik bat ni pensau iba de penskrap baik ini projek nomor ka tak sibuna ya ka yo ka kot ka jikim jumi berista satai ka thai nasa nang rup tahi nasa rup tak ya ga beri kendau tak ya pi tourism tak ya ga bat ka tak ya ga mariang ni berakoi te nagaleng ga GSC ni demand baik ban scrap project bat Chief Minister la kular ba un pek ni alor kan ke Jingdawa ni nagaleng Chief Minister pan rai le se padan ta ka kai ba un rai un pek ni bat insa dan ka assessment ba unsa ya lada ka kadon syak tak kita se wahdu to put pan scrap no la manjur kita pan nagaling jongi ka GSC ni la kulari ba kan kuno ka mini hydro electric project kulai hiban isma pilang dari am suban persya dari nomor ba sega steady kadon kami ya ka power no ya ka light tangtai pan keren sai bet pan scrap long kap empat ay ga yengi garanti seban kular Ndrai ini demand ban scrap agri project. Te mair wila kular ini ba in pek ni lo dane. Ban discuss lam bagi officer jongka like juga electric department. Kami la senia ba ka leadership jong Chief Minister rangkat bagi MLA jongi ni la include nanti ba ka ba tinggal persya ing kipat ba second up skam ini namar lagi hajar lagi sepangun kiba persya alo kan project ngaru empat lah hiban mudurma nomor ba kejing ada hi kata ka star semen ba kan ka Umngot Hydro Electric Project nomor ka Umngot kadai ka ba terpang ni sendiri ka palabra 6 nomor Chief Minister kubur ba ka tourism man penduk ya kate unam penduk nomor kuai gini atli bagin kiu long ka tourism ba keret kata ketika thong jong Chief Minister Khasi Hills kat kum kila pertama lagi apa ka tu ga ia report kat ni kidong tu ba kan sipo kali dai kat kum ke dip ke jangi ka poi khat bai kana kali project ta pinamar kum ka pau masyarakat ka public galing ka bikin tolong haus na masyarakat kasnong mansang ki pangat akalis kum ka wen ki snong panchakta tada pentrai ni project dai ha ka kanti mentapat ki krau pun ban bagsong mansakam sakta dai kum balong pat kasnong mansang ki sa ka dai ga wen ni kan sakta bakir ki cakalang jan ka cakarap habis ki cakaki Sisnong lang sa tanat na marbala
handai uang ba empat perkat kena kalian ke Sorkar ban yai becek man te uang bangi hapan le assessment shwa hapan konsel shwa ani hapan nya perkat ha bat ki ha meeting chung u bat ki wai ki local MLA hapo kabinet nama te hapan perkat shwa ya kata tengah ngat ba uang ba ka wai uang ba ni kedai kasian ke ba nengkong kan bau syang bat ni benda handai umpat ne ya konsalan empat lo ka ban syang meeting bat kini power in charge te uang ba long habai dai bekani isu unsa syang bat ki power in charge nak ta bat kini kabinet ministers banya perkat lor kani namara ila sutu ba lada kidan long kan dai ka cingdu ya ka cingim cungi ro sirta ka cingim cungi baru hakalawai mah handai hakani ka assessment jongki kila tho tang pada long waktu assessment ro ni pa long rong kan ka bam dai ke cing sisa lase hakatu ka assessment ni ka kisu assume kim dalat sisa ya kata ka survey jongki tengiru ngisu pai selentar ka wa muat ang bai nadu kipan sak ta dai dah dong bai nadu nong cerong sarong sado daki selentar ka muat ki kini bar ka jin sak ta adu ki ke ba adu ki sensar adu kini ki sok ki pai te kemut ka cingdu yang ni ka bakrau kan kritis sensar dari India ke bagi tip waktu deputy chief minister kan mau nak kita kerja ki ya kita ke KST doyong Adian baga Supreme Court lapan kesan di celong try mah pok kendau. Ini bawa tu Deputy Chief Minister tu kemen mah baga Supreme Court kepen kesan. Lewat bangi tu mentangi suatu iba ini kita hap apa ka sexual. Iyo palong try yaki sekali kita. Jadi maka tangi yang pegawai kanong rem nomor bagi lagi menang ni kemen juga dengan court minum syah ida lelai ngin persya.